Pre 60 godina imperijalistička vlada Sjedinjenih Američkih Država uvela je blokadu Republici Kubi. Samo zbog toga što je kubanski narod, predvođen legendarnim Fidelom Castrom, odabrao revoluciju, odabrao je socijalizam. I do dana današnjega promenilo se dosta američkih predsjednika, nijedan nije posegnuo za odlukom koju očekuje ceo svet, a to je ukinuti blokadu Republike Kube. Globalni zahtev i danas, na mesec dana pred zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, je jedinstven i jednoglasan. Ukinuti momentalno blokadu Republike Kube. Slobodarski svet, sve države, ogromna većina, sem Sjedinjenih Američkih Država i njegovog satelita Izraela, nepobitno zahteva ukidanje sankcija Republici Kubi. Društvo Srpsko-kubanskog prijateljstva iz Beograda svesrdno podržava sve te aktivnosti i u njima učestvuje. Naš stav je jedinstven i jednoglasan i nepomirljiv. Blokada mora pasti. Mi smo zemlja koja je osetila i sankcije i blokadu, konačno i brutalno fašističko bombardovanje 19 zemalja sveta oličenih u NATO alijansi. I dobro znamo šta je sloboda i šta je borba za slobodu. Zbog toga je sasvim razumljivo i očekivano da srpski narod svesrdno podržava Republiku Kubu u nastojanju da ona zadrži svoju slobodu, da zadrži svoje pravo da sama odlučuje o izboru društva koje će graditi u budućnosti. Naša poruka, naš borbeni poklič zapravo jeste no más bloqueo, viva Cuba socialista, Fidel por siempre.